none se utekereza ko M23 yananiwe gufata Goma kubera ingabo za Kongo n'izindi ngabo zihari? Interest z'ibihugu by'amahanga bafite kuri Goma kuko ari icyo kibuga banyuzaho minerals. Ese M23 yazijera? Ibintu bigiye kugaragarira kuri Rubaya. Tshisekedi is shopping for M23. Rwose I can assure you that. I think Tshisekedi ni M23. Bivuze gutyo ko Tshisekedi ari M23 ntabwo naba ngabisha. Nyuma yo kushinja u Rwanda gufasha M23 na Tshisekedi nawe ari kwifasha. Ngerekereza ko Tshisekedi has been the prime support of M23. Tshisekedi yabaye umuterankunga wa M23 kuva M23 yatangira kubaho. Murakoze, ni ikintu gikomeye kuri M23 gufata Rubaya. Ubundi Rubaya murakoze cyane abakomeje gukurikira One Nation Radio, abakomeje gukora subscribe bareba amavideo yacu. Ni radio ya Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora Nyarwanda. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Bob Mugabe Robert, tuguhaye ikaze nanone kuri One Nation Radio. Twihuse uyu munsi turaganira ku bintu bitandukanye, ariko reka duhere ku mujyi wa Rubaya. Ni umujyi umuvugizi wa M23 aherutse gutangaza ko bawuliberatinze, barawubohoye. Ni umujyi uri muri district ya Masisi. Ifatwa ry'umujyi wa Rubaya rivuze iki muri ongoing war hagati ya M23 na DRC military? Murakoze, ni ikintu gikomeye kuri M23 gufata Rubaya. Ubundi Rubaya kugira ngo uyumve neza hiri, hari umuhanda uva Sake ujya Goma, ubranching gatoya ujya Rubaya kuko iri hafi ya Walikale. So hashize iminsi ingabo za FARDC, Abarundi, mbese coalition yabo yose irawaza rero barinda Rubaya. Yego. Ariko bari no ku yindi push yo twita counter attack. Urabona M23 yazengurutse Goma, FARDC icyo ishaka irashaka uburyo breaking kugira ngo ibone yumekere. Urumva umujyi wa Goma urazengurutswe impande zose. So hasigaye inzira ebyiri, inzira iva Goma ijya mu Rwanda n'inzira y'amazi, n'iya gatatu y'ikirere. Ariko umujyi wa Goma ubwawo urazengurutswe, M23 yarawuzengurutse. Nta kintu cyava mu bice byo hirya ya Goma cyakinjira muri Goma kidaciye mu mazi cyangwa kidaciye mu Rwanda. Ikintu cyinjira muri Goma giturutse ahandi kigomba kuza mu ndege, kigomba kuza kinyuze mu mazi, ni ukuvuga kinyuze za Bukavu cyangwa se kinyuze mu Rwanda. Ahandi umujyi wose wa Goma uri hagati nk'ururimi. M23 iri ku suffocating. So M23 iri suffocating FARDC. FARDC irakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ba breaking iyo incitement. So mu kugira ngo ibikore iramobilizing ahantu hose, ikagaba igitero kuri M23. Igabye igitero kuri M23 reacts, ikaba pushing further. Now Rubaya hari iki? Hari mining, hari ikirombe gicukurwamo na Korta. Ariko
muri icyo kirombe cya Koruta gifite nk'ibice nka bitatu, ariko byose hamwe byari bifitwe na kampani y'umugabo witwa Mwangacucu wari umusenateri mu nteko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ari umuntu bagiye bakurikirana ngo iwe baramufashe ngo iwe bafatira imbunda iki, bari afite kontakite n'u Rwanda n'ibiki n'ibiki, which I would find it normal kuba yari afite kontakite n'u Rwanda, kuko niba acuruza amabuye akeneye inzira kandi ya hafi. Kimwe n'uko kuva icyo kirombe bacyaka Mwangacucu, leta ya Kongo yakomeje gukoresha abantu bacukura tin, tungsten na tantaram ziboneka muri Koruta bazinyuza i Burundi. Rubaya niyo mpamvu cyane yari deployed na battalions z'Abarundi n'ibikoresho bishoboka. Mu bantu M23 yarwanye nabo cyane Rubaya n'ingabo z'Abarundi, hamwe n'abandi ba special force bari bayobowe n'umukoroneri wari umaze graduating abandi basirikare bo muri special force, umukano FARDC, kugira ngo bapushinge breaking iyi encirclement. Noneho uwo mukoroneri wa FARDC yaguye no ku rugamba, unfortunately. Of course M23 gukubita FARDC ikayaka Rubaya, kuko M23 yarenze Rubaya igera mu birometero 15 uvuye Rubaya, basubize inyuma FARDC. It was a huge blow. Ubwo ni FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bose, Burundi, SADC na abo simba mu mazi igihe mubumva bakurikirana One Nation. Now ikibazo cyabaye nuko aho hantu hose M23 yarafashe. Mu by'ukuri mu bintu bya motivaga cyane Burundi niyo Koruta yanyuraga i Burundi. Muri make ni ngo kuvuga bwa bufatanye mufitanye ni Bujumbura, isosi nyimennyemo inshishi. Ikindi cyari ikirombe, kubera ko ari ikirombe cya kabiri kigurisha Koruta nyinshi, cyasohoraga Koruta nyinshi cyane ku isoko. Ni ikirombe cyari gifite akamaro cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye tweet y'abapropagandiste mumbabarire, yego, y'abapropagandiste ba Kongo bavuga ngo M23 nyuma yo kwafata ngo yategetse abacukura gukomeza gucukura. I find it so funny. Yabakura bavuga barahunze, ariko propaganda ni gutya ikora. No, M23 yahacukura itahacukura byo birabareba, ariko ikibazo si ubundi M23 muri plan yayo amakuru yufite y'ubutasi ntabwo bari bafite gahunda yo gufata Rubaya, kuko urumva Rubaya it's few kilometers uvuye umujyi wa Sake n'umujyi wa Goma, ubranches ku muhanda w'igitaka wari warafashijwe n'Abadage, nibo bari barawukoze mu bintu by'imfashanyo kugira ngo ujye kuri uwo muhanda uza no kwangirika kubera kubura maintenance na gikurikirana bya bindi bya Kongo nyine. Buriya I can assure you that Kongo niyongera kwibeshya igakora counter attack, Sake irafatirwa rimwe na Goma, kuko niyo final push nta yindi. Ubwo abasirikare ba FARDC sibwo Goma na Sake nibifatwa baramanika amaboko cyangwa barahungira mu Kivu no mu Rwanda, kuko niyo nzira yonyine ihari. Barabyiteguye na SADC nabonye ari mu birindiro bikomeye cyane bijyana Sud Kivu, yego, abandi babijyana za ruguru za Minova.
ariko ikibazo kinahari urumva M23 yatatse irakwataka ngo kugira ngo imbunda sharing za FARDC zitagera ku baturage bakagupushiga bakakureza ibirometero 20 naho wari ufite hamwe bakahafata rwose intego imwe yari yo gukandagiza ikirenge mu isosi y'abarundi n'abakongomani ariko icya kabiri nuko Rubayi igihe yafatiwe Perezida Tshisekedi arari pari yidoga ari kumwe na Macron yajyanye n'usa na delegation igiraga ifite abantu barenga 19 na foreign minister yari ahari Rutundura na Rutundura now what does it really imply? Cyambere ni huge success kuri M23 mu bintu bya recruitment mu kubona amaboko babafasha mu ntambara cyane cya kabiri aho ngaho gute ni success urumva M23 ukwirushaho kubona imbaraga ukwirushaho kurwana ifata ahantu iragaragaza ubuhangaye of course buri muntu wese ahungira hari imbaraga M23 irarushaho kugira ijambo regardless ibitero byose bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo now kuri recruitment icyo ntumva nimba ufasha ahantu kuko bigusaba kuba uri umuntu usharinga cause nabo gufata ahantu harimo abakongomani bo mu ngeri zitandukanye ibyo bikurura imbaraga muri M23 uru rugamba uko turi kurubona hari abandi bantu kuko uburyo babivuga bavuga ko ari Tutsi rebels hari abandi bantu batari abatutsi bashobora kuvuga bati turajoininga cause ya M23 yo ibyo byabaye kera none se nk'ubu uzi ko bari muri Alliance Fleuve Congo Alliance Fleuve Congo iyobowe nande na Colonel Nanga Colonel Nanga arabwa ari umututsi arabwa ari umunyamasesera arabwa ari umunyarucuru hari abantu benshi bahoze mu ishyaka rya kabiri baje muri M23 ubu niba warabonye hari nabo muri UDPS ya Tshisekedi nabo baje muri M23 yego harimo n'abagore baje bamwe bahoze ari abadepite harimo abantu benshi uko M23 irushaho kugira imbaraga n'abantu babona ko ifite imbaraga abakongomani ayitegetse hari amahoro hari umutekano ubuzima burimo kugenda neza bituma ahubwo abantu barushaho kwigirira icyizere niba ishobora gufata ahantu hari ikirombe ikakigarurira na wa wundi wari ugishidikanya aravuga abarushaho reka nifatanye nawe ahubwo bafite viziyo nanjye niba ashaka to be politically active in the future of Congo I would rather join M23 kureza kujoininga Tshisekedi byampa cyizere cyo kuba n'abantu bafite gahunda y'ubutegetsi byaga bikunda mu mibare ya politike muri political calculations byanga bikunda aba bazagira ku butegetsi babugeraho bashyikiranye byayo byose nibanashyikirana igice kinini cyabo kigomba kwisanga muri leta therefore ugomba gufatanya nabo kugira ngo muri abo bantu bazajya muri leta nanjye izabe ndimo. That's how people calculate the politics. Yego. Ureba the prospects of getting to power. Politics is all about power. Ni game ijyanye no kugera ku butegetsi. Naho M23 yashyikirana na Tshisekedi ariko bigasaba ko basagira ubutegetsi. Of course igice kinini cya East icya M23 cya Alliance Fleuve Congo kizisanga mu butegetsi. Abasirikare bisange mu gisirikare. Ubwo urugamba rudakomeje ngo rubyare ngo gukuraho ubutegetsi bakaba ngo bajya mu mishyikirano n'ubundi bafatana b'imbaraga zituma nabafata ijambo. Good. Still ukavugeze kuri power. Ariko rero bibaye ngombwa ko bafata ubutegetsi. Still nabyo gufata kubona FARDC President Tshisekedi n'ingabo ze
n'abantu bose yahuruje n'ibiki byose batarashobora kwaka M23 umujyi n'umwe kugira ngo ukomeze ube mu maboko yabo. Iki gihe cyose kimaze kiruza kigaragaza ko bano bantu bafite n'ubushobozi bwo gufata igihugu. Therefore politically biroroshye ko umuntu ajya muri M23. Bango iyi myaka 2 bagiye kumara bamaze gutanga icyizere ko bashobora kuba nagiye shaka power muri Kongo najyana n'abasore. Bunagana bagiye kuyimara n'imyaka 2. Gubu Rucuro na Masisi n'urujya n'uruza. Abantu baragaragaza imbaraga. Subwa mbere ikindi nta kibazo. Ikindi buriya mu gufata Rubaya ntabwo bahafashe gusa ngo batsiza abarundi gusa. Intwaro bafatiye Rubaya za special force, intwaro zikomeye zirwanishwa n'Abanyamerika, special force zo ku isi zose, imbunda bafite izo Tshisekedi yari yaguze zose ziri maboko ya M23. Nabo yakavideo bifotoza bazifite biga kuzirashisha no kureberamo mu kiringiyo cya ziyo n'intwaro. Urabona Kalashnikov ufite aho ufata hari igiti, ahandi ufata nahaga hari twiga, ako zira zifite aho ufata n'ikindi ufata hano ukawushyira urutoki muri twiga, bikorohera gufata target. Ni intwaro z'Abanya-Israel n'Abanyamerika ziri latest. Yes. Tshisekedi birakuraho ya makuru avuga ati who is arming M23. Tshisekedi is shopping for M23. Rwose I can assure you that. Ari kwitiza intege, ariho arajya muri supermarket yo kugura intwaro, akazigura akazihereza ingabo ze zarwana na M23 kaziba. Muri make I think Tshisekedi ni umu M23. Bivuze gutyo ko Tshisekedi ari umu M23 ntabwo naba ngabisha. Nyuma yo gushinja u Rwanda gufasha M23 na Tshisekedi nawe ari kwifasha. Yerekereza ko Tshisekedi has been the prime support of M23. Tshisekedi yabaye umuterankunga wa M23 kuva M23 yatangira kubaho. Byaba ibiryo, byaba amasasu, byaba mu buryo bw'amafaranga. Ntekereza ko Tshisekedi afasha M23. Rimwe na rimwe hari ubwo ryama nkarota nk'aho babisiranye. Inzozi zishobora kuba atari ukuri, ariko gareba behavior ya Tshisekedi. Niba bikoreshwa n'ubuswa simbizi, simbabya ko ari ubuswa. Niba umuntu ashobora kwiba amatora akaba perezida, simbabya ko ari ubuswa. Niba abikora ku bushake simbizi. Niba ari byombi I don't know. Akubye byose Tshisekedi is working for the interest of M23. Tshisekedi akorera inyungu za M23. Kubera ko ari jewe perezida wa kiriya gihugu, ngabona ingabo zose n'abantu bose murushe nta muntu wigize M23. Kandi M23 muri Alliance Fleuve Congo imaze diplomatically kugira ijambo kureza uko bari bameze bafata Bunagana. Ese umuntu azakubita kuri tere no muri diplomasi, aho ukomanga hose bakubwege dushyikirane n'abari abantu. Kandi Tshisekedi we mu kwivugira akavuga ko M23 ni icyuka n'u Rwanda, ariko evidence zikabura. Nta bimenyetso. Ariko strategically kuvamo kwa Bunagana bivuze iki muri ongoing war? Hari cyo bishobora gufasha M23 mu buryo bw'ubushobozi gukomeza gufinansinga? Sorry, Rubaya ni Rubaya ikomeye kuri ifite bashobora no gucukura. Why not? Ariko siziriho abazi gucukura. Bamwe n'Abanyamasisi bibera mu nka, Abanyarucuru sizi gucukura. Na business yenda kugira ngo barebe bakiriya bagurira agakongo koruta kubwo ariko noneho dushobora gukorana. Ubwo intambara yabaye financed. Cyane. Yego. Kwanza buriya n'ikibazo cyatumaga M23 tumvikana ku ruhando mpuzamahanga. Ni abantu bafite ubushobozi bakorana business na leta ya Kongo.
M23 imaze kubagarantinga ko bakorana, ntekereza ko bayishyigikira politikali. Ese Tshisekedi ageze mu bihugu bikeya asaba yuko u Rwanda barufatira ibihano na M23, mbese bigeze bifatwa? Ntabwo yarafatwa. Njye ntekereza yuko n'ikintu cyari gisigaye ko M23 nicyo nahereyeho nkubwira, ndagira ngo ugurikire neza. Nicyo nahereyeho nkubwira ngo nyuma y'ifatwa rya Rubaye hazafatwa Goma na Sake. Goma bazafata Sake, bafate Goma, kuko Sake, umujyi wa Sake uri mu kibaya. Sake buri imisozi myinshi ya Sake ifitwe na M23. Sake ubwayo iri mu kibaya. Iri mu kibaya. Ariko icyo kibaya gihari hari ukuntu gifatana na Goma, uburyo ari drones, ari indege n'iki zimaritse muri icyo kibaya, coordinates ziba zihari, bagikandagiraho bakakurasa. So you cannot capture Sake utiteguye gufata Goma, ntabwo bishoboka. Cya kabiri, niwafata Goma abantu b'abanyamahanga b'abanyaburayi utabijeje yuko mwakorana business, kuko bahafite inyungu. Tuhatinde turebe. Wese uratekereza yuko Goma uratekereza ko irinzwe n'ingabo za Kongo? No. Wese utekereza ko M23 yananiwe gufata Goma kubera ingabo za Kongo n'izindi ngabo zihari? Interest z'ibihugu by'amahanga bafite kuri Goma, kuko ari icyo kibuga banyuzaho minerals. Ese M23 yazijera, ibintu bigiye kugaragarira kuri Rubaye. Kuko M23 ndakeka ko itakitambika inyungu z'ibihugu by'amahanga ngibe yamara kabiri. N'uburi rero cyayikuyemo mbere muri za 2010 na kanga. Ntabwo yatsinzwe na FARDC. Ubundi se usibye FARDC kubeshya, nibambwira ahantu mu musozi n'umwe bahagaze muri cya gihe cya yewe na UN special something brigade, nibambwira umusozi bafashe bakarwana na M23, uburyo M23 ihungira Uganda bazawuvuga. It was a retreat ya M23 kuri Kurazo. M23 yakoze retreat, ariko kora retreat kuje urimbanyijwe ku rugamba bakomereye nabi. Ntabwo ari ibyo, ku rugamba ntabwo ushobora kuruhagarika kubera gusa bakomereye nabi kuri tere. Ushobora kuba ukujera diplomatic pressure. Ubu twavuga ko no M23 uko ihagaze diplomatically no mu buryo bw'igisirikare yiteguye kujera iyo international pressure cyane. Ariko urumva igomba kubimerita, kugira ngo bakwizere ugomba kubimerita cyane. Uyibona utubona nk'umutwe ubimerita? Wewe urabimerita cyane. Norese irabimerita cyane. Erega M23 ifite abahanga benshi bari muri M23 ideologically, ariko batari kuri tere. Icya kabiri, M23 ifite abakadre baturutse mu yandi mashyaka, bafite contacts, bazi gukora business kugeza ubu muri Alliance Favre Congo. Uri urumva? Yes, I'm following you. So ntabwo ntekereza yuko leta ya Congo yamanegingaga iriya mine site ya Rubaya kubera ko iri sound diplomatically. Oya, yikoreshaga kubera legitimacy, kubera ko bafite ubutegetsi cyishatse. Ariko politics ishoye ko M23 ishoye kubijera, yagaraga umuntu noneho yavuga ati okay, after 1 month mufate Goma. Ariko still hari ikintu gishobora gutuma Goma ifatwa na Sake, mu gihe FARDC ikomeje guprovoka M23 yahafata like by the way, mu rwego rwo kwitabara, mu rwego rwo kurwana. Ariko byigeze kubaho ko abarwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageze Kinshasa bagakuraho ubutegetsi. Iyi ntambara ya M23 nihigana cyangwa bo no gushaka security muri East gusa? Birashoboka ko bagera Kinshasa cyane. Wese nangase nawe urabivuga
kandi ntabwo bakivuga ko ari abaroberi kare niwe njya numva ubinyira bavuga ko ari abarevolutionneri kandi iyo ubonye abantu baturutse muri Katanga bari muri Alliance Febreko ugira ubwoba. Hari abavuye muri Katanga, hari abavuye Oromami, hari abavuye Kinshasa, hari abavuye hano muri Eastern Kivu, hari na muri nazaho Uwele, hari abari kuvayo ruguru. Yego, n'ubu tuvugana South Kivu niba ataravuga ikibazo kigiye kuvuka makari kagomba kurwana n'abarundi twirwaneho mu banyamurenge kandi baziyunga buriya abo muri South Kivu biyunge n'abanyamasisi bo muri North cyane biroroshye kubakuraho kandi Katanga hari ingabo ziteguye zibonye turere bwo kwasatira byoroshye. Hari ikintu cyitwa Green Revolution kiri kuzamuka cyane i Burayi cyo guteza imbere ingufu ariko zitangiza ikirere yaba ari gukora electric cars no gukora electric technology bakenera cyane. Aya mabuye yose ya Rubaya nicyakora noneho na smartphones na smart ubwo na antennas ubwo nashaka kubihuza za telefone ibigenda juru bijya yogi nibuye rifite agaciro cyane. Izi treaties ziva muri Colta zirafashwa cyane muri ibyo ngibyo ubwo za Tantrum na za Tin na za Tungsten zirafasha cyane muri ibyo ngibyo. U Rwanda rwasinye amasezerano na European Union kugira ngo babone amabuye. Kongera avuga ati ibi ntabwo bishoboka kuko u Rwanda ngo Colta rutanga ICOT iruta ibirombe byayo. Ese izi conflict zo muri Congo babibarira that's what they're saying. Ariko urumva ikintu cya mbere ujya utandukanya ibintu baza na propaganda. Tshisekedi ari muri propaganda. He's verbally directing. Okay? Aravuga ibintu byinshi. Ntabwo ashaka akantu n'umuntu wazagana u Rwanda wakorana n'u Rwanda. Ariko na evidence azana Abanyamerika babemereye n'Abafaransa babemereye kugira babemereye yuko bazajya amabuye aturuka muri Congo bazajya bayashyiraho signature ugaragaza ko ari from DRC. Abazungu bose barahari baranabikora. Now icya kabiri novuga ngo Colta iraturuka muri Congo iraturuka muri mining site yo muri Congo. Iki kidagira gucyuma Tshisekedi avuga ayo mabuye aturuka heke exactly muri Congo. Aturuka muri Congo. Aturuka ese niba amabuye Rubaya ifashwe yesterday but what ahandi bacukura adavuga ati ikirombe iki n'iki muri Congo nicyo u Rwanda rucukuramo. What is the evidence? Ariko aba expert ba Loni ba documentinga iyi DRC wo bavuze ko rwose harimo ibibazo bikomeye cyane by'amabuye ariko muri Congo akinjira mu Rwanda rwose akaba ariyo u Rwanda ndabyemera ko rushobora kuba inzira y'amabuye. Amabuye ava muri Congo ntiyanyura mu kirere ngo agwe i Burayi. No, ashobora kunyura mu Rwanda nk'uko ayandi anyuraga i Burundi, ayandi akanyura Uganda, ariko agomba kunyura ahantu. Sibyo? Ariko kuvuga ngo bayacukura ni ukubeshya. Icya kabiri, ese kuki Congo tuvuge ko ari byo da reka duse n'ababyemera, reka tunemere yuko Congo ifasha u Rwanda rufasha M23 iguta agahugu karimo kari DRC. Buriya DRC irimo u Rwanda inshuro 89 last 90. Ntabwo militarily economically n'ubwinshi bw'abaturage ntabwo wabuta ku Rwanda. Ubundi se niba none se njya numva bamwe bashaka kuvuga ngo u Rwanda rukoresha imitwe yitwaje intwaro yindi kuki Congo idacunga umutekano.
mu minsi ishize naganira na Ambasaderi Vincent Karega aravuga ati nimba Kongo ishinja u Rwanda kwiba amabuye kuki batayarinda ntiyibwe. thank you. Akubasi kuki Kongo itatubwira iti ibi birombe aba ba expert bo kabyara kuki bata expertise yabo batayikoresha ngo batwereke ibirombe dutukura. Murakoze murakara. Hanyuma Apple uruganda rukora amatelefone nk'iyo yawe z'abagwizatunga za iPhone bavuga ko nurwo rugura amabuye menshi mu Rwanda. Tshisekedi yabihanangirije mu minsi aravuga ati abihangiriza amabuye n'u Rwanda. Okay, kuki ibi bihugu bitoptinga kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaza mu Rwanda azajya afata amabuye ava mu Rwanda Apple igura Tshisekedi ari wuzuye agure base yagurishe Apple kugira ngo aruhuke cyangwa twereke ibirombe biri muri Kongo leta y'u Rwanda ijya igacukurayo. Ese Kongo kuki itarinda ibirombe byayo? Abo ba expert kuki batatubwira batari ko hari ikigaragaza yuko aya mabuye ashobora kuba acukurwa muri Kongo ariko basaturuka aha n'aha. That's it. Ni gutyo abantu bakora investigation byibuze. Ntabwo navuga ko ari umuntu wapfuye nagaragaza yitwa nde, yaguye hehe, atuye he. Ako kuze kuvuga ngo amabuye ngo n'ubure expert ubwo se ubwo bure expert y'abaki. Abahanga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bavuga ko ubaza amabuye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari close to 24 trillions US dollars. Uyabariye amafaranga yabari ekonomi iruta y'Abanyamerika, yabari ekonomi iruta y'Abashinwa. Nahe makosa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora atuma atabyaza umusaruro umutungo ateretse hejuru. Ubutegetsi bubi. Ikiganiro kiranarangiye. Murakoze murakarama. Murakoze cyane Ubutegetsi bubi. Murakoze cyane.